بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والجنة والإنسان كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barchalarını nurdan bar kılıp, terbiyelep, nimetlep, turuşu iki dünyanın da hocası bulgan Rabbisi Allah Subhanahu wa Ta'alaga barcha maqtavlıqları bulsaydı. Ushbu dünya yurtuna rahmet kılıp jiberilmiş Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ko'ngil türlerden çıkan salavat salam şeriflerimizde bulsaydı. Biz yaşattırgan dünya Allah Teala'nın kanunlarına negizlengen. Mesela Quyosh, ay, yıldızlar, yıl fasılları Allah Teala koygan kanunlarga boysunalar. Şolay ok kişi turmuşı da Allah Teala'nın kanununa negizlene. Allah Teala'nın bu kanunu, bu da tabiat kanunları şekilde özgermi. Budur da Kur'an'da şolay deb aytili. Allah ölümni hem yaşamını sizni sınav için yarattı. Sizning ko'ysag'iz amali bo'yicha eng yaxshi bo'lar ekan, u jengilmovchi, g'afur etuvchi zot. Allah yer sharindagi butun kishini da sinov uchun borliqqa keltirdi. Adam bolasi tug'andan olib o'lganchiga qatli sinovlar aşağıza. Allah Teala shulay deb aytdi. Biz sizni nacharlik ham yaxshilik bilan fitna bo'larak sinaymiz, ham siz bizga qaytarilacaksınız. Bu oyatdan anlaşılgancha Allah Teala kishilarni og'irlik bilan de hem rahatlık bilen de sınarga mümkün. Kişinin belli kazalar, ağırlıklar bilen sınavı turunda Allah Teala şulay deb aytdi. Biz sizni chindan da korku, açlık, baylıkının kişilerini hem jemişlerini kimi bilen sınayacağız. Hem sin sınav vakitinde sabır buluşularını şatlandır deb aytdi. Ayetteki korku bilen sınav öz içine düşmanlarını, suguşlarını, hem turmuştaki türlü korkunç vakıgalarını ala. Açlık bilen sınav kırılık oңuşsuz yıllarını anlata. Jemişlerinin kimi balalarını yugaltı, ham oңuşunun az buluğun bildire. Jer izinde bütün kişi de şularının birersi bilen sınalıp yaşı. Eğer de kişi bu sınavlarını Allah'ın takdiri bilen riza bulup, hem bergen nimetlerine şükür etip ötkelse, bu kıyamet gününde cennet bilen şatlandırılacak. Alda etilgen şige Allah Teala kişini baylık hem rahatlık bilen de sınarga mümkün. Bu tür sınavda akşamın көп buluğu, yaxşı işte işlev, sağ salamet yaşav, gayle koru, ballar üstürü kibik misallar kire. Kayber kişiler bay ham rahat turmuşta yaşavını sınav tügül, Allah Teala'nın Allah'ın yaratığı deb kabul eteler. Lekin çınlıkta Allah Teala kişiye elegen nimetlerini sınav için gene bire. Allah Teala bu türde şulay deb aytdi. Eğer de kişini Rabbisi sınap, ona hürmet görsetse, hem nimet berse, ul ayta, Rabbim mine hürmet görsetti. Eğer de Allah, anı kişini sınap, rizigin azaytsa, ul ayta, mine Rabbim kimsitti. Allah Teala ana ayta, yur alay tugul, deb cevap bire. Әлігі аяттан anlaşılgancha Allah Teala'nın birer kişiye baylıkını көп etip беру, аны yaratkanlığın anlatmayı. Şulay fakirlik bilen sınavı da kişiye açılaganlığın bildirmeyi. Bunlar bütünüsü de Allah tarafından Adem balasının sınav için yine işlene. Şuna göre de Allah Teala baylık hem fakirlik turunda dürüst fikirde bulunan kişilerge ayetinin ahırında yok alay tugul, siz dürüst fikirlemeysiz. Bu baratik sınav için yine verildi deyip aytdi. Allah Teala'nın kişilerini baylık hem fakirlik bilen sınavı özü bergen nimetlerge şükür eteler mi? Әлі аларны inkar eteler mi ekenlikni bilүү üçün gene buldu. Kayber kişi Allah'ka şansan, namaz okusan, oruza tutsan, sadaka bersen, sınavlardan kurtulasın deb uyuyor. Lakin Allah Teala bunu inkar etip, Kur'an'da şulay deb aytdi. Әлі kişiler biz iman getirdik degenden soň sınavsız kaldırılacaklar deb uyuyorlar mı? Dürüstlükte biz indi alarga hatli yaşayan kişilerini de sınadık. Allah çından da dürüst söylevçilerini hem yalgalıcılarını açıklayacak. Sınavlar her vakit bulacak. Hatta peygamberler de Allah Teala'nın en hayırlı kulları bullarına karamastan sınavlardan kurtula almadı.
Muzgab bin Salid isimli kişinin әйтисе Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den qaysı kişiler en katı sınava diye sıradı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, en katı sınavçılar peygamberler, sınınan izgi amel kılçılar, asılından alar kebek kişiler. Kişi dinini tutulmaya karab sınavla, eğer de o dinini katı tutsa, ona karata sınav da katırak bula. Eğer de o dini yumuşak tutsa, dinini tutulmaya karab sınavacak. Kişi sınavdan jir isimde günahsız yergençige hatli kıtılmayacak. Müslüman kişisi şunu yaşanılarla tiyiş. Allah Teala özüne ihlastan gıybet kılçı. Kişiye barati hayırlı nersene gide bire. Ayırması yok. Ana kilgen nerse bela kazamı yaki bahit şatlık mı? Allah Teala'nın kişilerini türlü sebepler arkasındasını ölenler kişiye kilgen sınavlarını iş sebep bilen anlatılar. Birinci sebep o kimnin kim ikenini açıklağı için. Çindən də Allah'a şanamı, hem ana gıybet kılamı ikenligini açıklağı için Allah Teala eden balasına türlü sınavlar jibere. Bu rövüşle Allah Teala anın hakikatte kim bulun özüne hem başka kişilerge korsete. Kaybır kişiler rahat vakitte özün dini yaki Allah'a şanışı, namaz okuşu, meçitke yürüyüşü kişi itip korsete. Sınav vakitinde bağlarının bütün isinde taşlı. Bu hal elegi kişinin ihlassızlığın, dini vasifaların iki izlenip kine başkalarını korsete. Allah Teala şulay deyip eyte Kur'an-ı Kerim'de biz sizni aranızda din yolunda tırışçılarını hem sabır etüçilerini böyle için sınıyız. Sınav berip Allah Teala İslam dini yolunda Çin'den de tırışlık korsatüçilerini, sabır etüçilerini, özüne ihlastan gıybet kılçılarını iki izlenip yine din tutuşı ve hayırlı ameller kılçı kişilerden ayıra. İkinci sebep bu terbiyeler için. Allah Teala kişine türlü ve bastırı için türlü sınavları ciberge mümkün. Sınavlarda hatlı kişi Allah Teala'ya gıybedet kılmışa, günahlarla çumup yaşarga mümkün. Böyle kazalar koyuya başlagaç Allah Teala'ya kayta. Allah Teala şulay deyte. Eğer biz Allah'a zor gazaptan tübenlere gazapını Çin'den de tatıltacağız. Belki Allah türlü yolda kaytarlar deyip. Eğer de Allah Teala özü yaratkan kişinin acır sevabını dünyadaki hem cennetteki derecesini küterge tilese, o ona türlü sınavlar jibere. Eğer de kişi şu sınavlarını Allah'a şükür itip hem riza bulup olsa, o Allah Teala'nın sevgili koluna everle ve anın rahmetine yakınaya. İkinci sebep o günahlardan çistarttığı için, eden balasına türlü sınavlar kelinin bir sebebi kılgan günahlarına da belli. Allah Teala bu türde şulay deyte, sizge kileyen böyle kazalardan bari tek kullarınız bilen kılgan günahlarınız için gene. Hem o Allah'ın karamasına kübüsün gafu ite. Kıyamet günün gazabı dünyadaki gazaptan bir kök mertebe artıgırak. Mine şuna göre Allah Teala kişiye cehennemde gazaplanması için bu dünyada türlü sınavlar jibere hem şular arkalı anın günahların gafu ite. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu türlü şulay deyte. Eğer Allah özünün bendesini yaxşılık dilese bu dünyada anı cezanı aşaktıra. Eğer o özünün bendesini naçarlık dilese kıyamet gününde gazapın kılıçınca biri için anı günah kuluna karamastan azaplamay. Sınavlarının da faydaları var. Birinci fayda ol sınavlar arkalı günahlar gafu itile. İkincisi ahirette kişinin cennetteki derecesi küterile. İkincisi sınavlar külü kişiye günahlardan tutup tövbe eterge izgilik yoluna basarda yardım ite. Dörtüncüsü sınavlar külü kişiye Allah Teala'ya karşında zagı zat bulun kursete. Beşincisi sınavlar Allah Teala bilen kişi arasındaki ilimtenini nıgıta. Altıncısı sınavlar külü kişiye yüreğinde Allah Teala'nın takdirine işanılık kuşayte. Yedincisi sınavlar külü kişiye dünyada yaşamın asıl məqnəsini iskətişirə. Sınavlar, belə kazalar gelir vakitte kişiler alır iş türkünge bölüne. Birinci türkün kişiler alır böyle kaza, sınav kilgeç yazmışlarından kanagatsizlik bildire. Hem Allah'tan zarlanırlar. Şu sebeple alır acır savaptan mahrum kalır. Hem Allah Teala'nın açığına düşer bular. İkincileri sınav vakitinde sabır iteler. Hem Allah Teala turunda yaxşı uyurlar. İçincileri bilse sınavlarına takdirden riza bulup Allah Teala'ya şükür itip kabul iteler. Bunların derecesi Allah Teala karşında alda etilgen kişilerge koranında
зуррак. Чөнки икенче тергенгә керүчеләр сабырлык кына күрсәтте, ә булар шикер дә итте. Кайбер зәгыйфь иманлы мөселманнар кызганычка берәр сынау килсә, Аллаһка ачуланалар, заманны сүгәләр, тәкъдирдән зарланалар. Менә шушы гамәлләр сәбәпле алар бик зур гөнаһ кыла. Кеше сынауны җиңел кабул итсен өчен түбәндәге хакыйкатьне аңларга тиеш. Беренче хакыйкать, аңа килгән сынау дөньяны барлыкка китергән җиһәтле 50 мең ел элек Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылып куелган иде. Шуңа күрә аннан берничек тә котылып булмый. Икенче хакыйкать, бу дөньяда бөтен кеше дә сынау күреп яши, беркем дә аннан эмин түгел. Шуңа күп кеше сынауга дучар булучылардан гыйбрәт алып, тормышын дәвам итәргә тиеш. Чөнки бәла-каза күреп яшәүләрдән гыйбрәт алу аңа үзенә килгән сынауны үткәреп җибәргә җиңеллек бирә. Üçüncü hakikat sınavlarda sabır etүче kişilerge Allah Teala bik күп әҗер савап бирә. Allah Teala шулай дип әйтә, бары тик sabır etүчеләргә генә әҗер савапларны хисапсыз биреләчәк. Мәсәлән, Әйүп пәйгамбәрбез 18 ел буе төрле бәла-казалар һәм авырлар белән сыналды. Allah Teala шулай дип әйтә, Әйүпнең Раббысына дөреслектә миңа авыры кагылды һәм син рәхимлеләрнең иң рәхимлесе дип дуа кылган вакытны искә төшер. Шушы сынауларны сабырлык белән уздырган өчен Аллаһ Тәгалә аны мактап шулай дип әйтә. Дөреслектә без аны сабыр итүче кеше буларак таптык. Нинди яхшы кул ул. Дөреслектә ул Аллаһка тәүбә итеп кайтучы. Кайбер кешеләр бәла-казага дучар булгач һәм авырлыклар белән очрашкач үзләрен кулда тота алмыйлар, зарланалар. Аллаһ Тәгаләне гаделсезлектә гаеплиләр. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә каршында үз дәрәҗәсен төшерәләр. Авырып белән сынау вакытында Әйүп пәйгамбәр гел Аллаһ Тәгалә белән элемтәдә булды. Ул аннан үзе өчен кимчелек дип санаган гамәлләрен гафу итүен сорады. Һәр вакытта аңа гыйбадәт кылды һәм аннан өметен измәде. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә аның турында дөреслектә ул Аллаһка кайтучы дип әйтә. Ривайәт ителгәнчә, Әйүп пәйгамбәр кайгы хәзрәт килгән сайын, "Я Аллаһ, син бирдең һәм син алдың" дип әйтә торган булган. Дүртенче хакыйкать, Аллаһ Тәгалә кешене зуррак сынаудан саклап калу өчен кичкенә сынау белән сынарга мөмкин. Бишенчесе, кешегә сынау килү Аллаһ Тәгаләгә якынайтучы гамәлләргә ишек ача, сабырлык күрсәтүгә, Аллаһның рәхмәтенә өметләнүгә. Кеше сынау килгәнчегә хәтле хәерле гамәлләрне күп кылмаска мөмкин. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә аның җәннәттәге дәрәҗәсен күтәрү һәм изге гамәлләрне күбрәк кылуга итерү өчен төрле сынаулар җибәрергә мөмкин. Кайбер кешеләр сынаулар килгәнчегә хәтле Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмыйча гөнаһларга батып яшәргә мөмкин. Шуңа Аллаһ Тәгалә бу кешене сынаулар аркылы үзенә якынайта. Әгәр дә мусульман кеше сынауны җиңел үтәргә теләсә, ислам диненә күрсәтелгән түбәндәге әмәлләрне үтәргә тиеш. Беренчесе, сынауны Аллаһтан дип кабул итеп аның белән килешү. Икенчесе, ислам динендә күрсәтелгән әмәлләрне үтәп, Аллаһның әмеренә каршы килмәү, аңа ачуланмау һәм заманны сүкмәү. Өченчесе, сынауны узу өчен бөтен чараларны да куллану. Дүртенчесе, Аллаһ Тәгаләдән кылган гөнаһлар өчен гафу итүне сорау һәм дуа кылу. Әлимнәр дуа бәла-казаны туктатучы сәбәп булып тора ди. Әгәр дә ул килергә тиешле бәла-казадан куәтлерәк булса, ул аны туктата. Әгәр дә бәла-каза килүнең сәбәбе көчле булса, ул аны туктата алмый, бары тик җиңеләйтә генә. Аллаһ Тәгалә бәла-каза, сынаулар килгән вакытта сабыр итүчеләрнең дуа кылу рәвешләрен хәтта Коръәндә дә китерә. Кайгы хәсрәтләргә сабыр итүчеләрне әҗер савабы белән шатландыр. Әгәр дә кайгы килсә, алар инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун, дөреслектә без Аллаһныкы һәм без аңа кайтачакбыз дип әйтерләр. Әгәр дә кеше сынау вакытында шушы дуаны укыса, Аллаһ Тәгалә аның хәлен җиңеләйтә
һәм яхшы якка үзгәртә. Моңа мисал буларак Юнус пәйгамбәрне китергә мөмкин. Ул Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка халкын ташлап киткәнгә күрә балык карнында иләгә. Бу аңа Аллаһ Тәгаләдән бер сынау булды. Менә шул вакытта ул Аллаһ Тәгаләгә «Ла илаһа илля анта субханака инни кунту миназ залимин» дип дуа кылды. Мәгънәсе, синнән башка гыйбадәт кылырга лайыклы бер зат та юк. Дөреслектә мин гөнаһлар кылып үземә гаделсезлек кылучылардан булдым. Һәм бишенчесе сынау килгән кешегә нафил намазын уку сөннәт гамәл булып санала. Бер хадистә шулай дип әйтелә: әгәр дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның берәр нәрсә эшен пошырса, ул намаз укый иде. Һәм садака бирү. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: чирләрегезне садака белән даваллагыз. Ибн Дакыйк аль-Гыйд шулай дип әйтә: бу хадистә хәфиф хәтәр төшү куркынычы булганда бәла казаны туктату өчен садака бирү мустахаб булуына дәлил бар. Һәм җиденчесе ул Коръән уку. Аллаһ Тәгалә Коръән укуның файдасын турында Коръәндә шулай дип әйтә: һәм без Коръәннән мөэминнәргә шифа һәм рәхмәт булучы нәрсәне индерәбез. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم في الآيات الذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.